oracle of God. A pizza or say ajinsemu. Aya krikri or say aya krika. Ibarua ekikisa. Yes. I heard that Tia Faswa and I know better. Papa Kasa. Na papa actual letter on. Na letter now troyeno. Or tro letter no. Messi inky or the tro letter no. Letter me person de man no become once and back or cry. Nedi kind of Rev Obofour. Any papa Steven Adum Chiria. Ekushia. Ewo IGP. Current IGP. Oh yes. Tete. Christian Tete Yohunu. Inspector General of Police IGP. Ne papa yi ase. No mko share ne de be di kan is a video no. Am mahwe. Baby a no obi ate. Ye hu baby obi ate wi a na yakohwe krata asomasi kwakubofoɔ atwero. E de akoma eye Philadelphia asafo no. Eti kwadwo mumfa videos no enguso ema me. Nti time mko share ye na se no anyuma na se twagu no kra no me papa 33344 asomasi kwakubofoɔ na mo wie ya pɛ bla woni eye papa Steven Adum Chedu akoshia ye no ana o se papa yi ese me twero krata de koma no na krata na o twero ya o de kɔ ye no o kɔ chopem eye woni no send man no ana ye futu ana ye nkranhye yenkotie krata ne mu nsem emfiri Rev Obofour homra. And I may send a letter. Ako Asoria, a friend of Believers Worship Center. Sofo Penino ya Osofo Stephen Adom KYEI DUAH. Na ma send a message, you know, at the Council of Royals. Any church, you know, head of media any bloggers any lawyer or her church na so na letter no kese akwama osofo panina or head and CEO of Philadelphia movement letter na head no say I am sending you this letter at peace. Letter no any for violence. Because this pulpit is not for fight. Yeah. Amen. Aha metimi agina enambeshia no ewa yiase. Bidroa na mkochia openina eye ne fa no ho no mekwa na mayeleti onse me wa yie mu dada ti me okomanse a me siesie atoto ne ma ade ahwe me maame ayie no because eye yi kase ti da bia me gina wiem o me ne me sinfo na kabentafo pese animonyam kase aye dan. Amen. You may carry some was saying, "Now my chin," and I'm going for a plane. Because South Penina, and my mabia, and I'm a child penino, and I chip ye, and I'm a cottonas. We do I'm a chair, I saw from Penyon for Dr. Lawrence Tete, and I saw for a can, and I'm a tennis. Brochure and tribute and answer there. Tribute in our brochure no more. A friend of brochure.
Only some trans and I'm saying, a software we could have or your matter this software. Timetana Sana was a reverend, I'm the and what then the no a mammy. Wow. Oh, bon summer Methodist Church of Omoya so I know I'm a test runner, Michelle Software Bakwa. Honestly, a reverend or Methodist, but was I a police in it? Omodoni Babao. The Ayak uniform whom be an Yachian sign. Amen. I don't share your name. Now I call capture, say, Mimi Shia, no. I have bowed down my head. On say, I also for don't share your no be and a sa. Cap police for Aquachi. Na the boys in Ibisua far more your church members. Say, you got to offer a year, but no mamuna. Oh, and look at Cano, Omudi Dima, tell me, maybe semi quasia, you know. I don't know my semi nominal, semi muna say. Oh, and look at some of them. Did I make OB4 number friend and say, you should talk to the boys. No. Because me, say now we are blogger. What the I caption be a cotoa caption no ama remember edidi matem. So for no onye mewe. Ntimi mama so me waka enko kasentia because papa na there. Onko kan bibia. Let's be honest. Yeah. Me so me nye bibia. Ti eye den na obi a making kan me kra kyesama ba me kan ngoma. Na wotam kwoto se me hu no me ntimi hwa no masimitras se wo ye hwan 2 on se sa days no te so a wo koforo na wan hwe ya wo te hwe nipa ma wani maguas That's right. enti ya wo se wo hwe fom yi ena obi ma me na ewu me so me ma me ewu nti nse wi ase obi ayi ase Yeah. ne ye enwo nti me dru ho no me kura awra hu ewo me mu no asan ye more me ka asem bi na sere Yes, sir. me sa te ho so na anadwo no ye adwuma wo site ya ye wie 9 and I'm sorry 6 go airport the fan no so simachi bo me Okay. it is ma nye fast ya meda enti tina me ti ono ma wu awie half say asomasi kwa kubofo reverend na chese ne krata wo twere na krata no na iti asem no headline no se asumdwe krata pa na reverend obofo atwere dia koma Stephen Adom KYEI DUAH papa the voice of God na asem we ne meka bi papa black the senior oracle of God reverend obofo yes atwere krata atifi no peace asumdwe na odi akoma papa Stephen Adom KYEI DUAH obo nipa bebre ni media team ne lawyers elders of the church ba na krata ne fapem na ankasa de CEO founder and leader of the Philadelphia movement the voice of God Stephen Adom KYEI DUAH ona na krata ne pompon so on pae de esini so e pa choma minti wa dwen kire de senior oracle kan abna onim first yen hwe eyi na se picture no yen hwe omo facial expression so omo mienu nyina to me no I see say omo mienu obia wo no yonko timuka just look at the pictures if I'm not lying kojo e kasa na the video no ato so e de amaye na ya check ya hwese eyi na se de no yen hwe time na me bra me name me papa kwaku epepa na nyimo okay yen hwe facial na e ba ya na e hwe papa Adom KYEI DUAH no okay yen fa no ntwenchen ye firi ho a yen hwe me papa Adom KYEI DUAH time odi nkomo wo wie no wo de yen hwe ye papa Reverend Obofo time a opepa na wie no hwe facial na e ba ya no uhu de ba ya no hwe eye contact no hwe ye papa Adom KYEI DUAH wo te ko nyina no bibi tie se wo hu se Reverend Obofo tenachi hwe ni facial no onye okay mini se omuye no to me no obia wo de yonko timuka
aha ye yasi wo de papa yi na wo mo na wo si wo ye papa adum chedua be sira mo men kasa ntia no Philadelphia for so makasa tia mo fancha me ba ye pe fisia no mo mienu meaning say obia wo de yonko ntwemu ka ba de ba ko a ya na Ghana for ehun ni say omo mienu there is a whole differences Reverend Obofo opa time said dan on social media we dey on be penasem my ma fact be oh Reverend Obofo sorry egu na sorry egu then he came back with motivational words o sha se na nsan ya o with motivational words she be o dey aso na san sorry o aso na san sorry Reverend Obofo is back ye papa do nti dia ono so ye na fam dia so you know what is wrong with the bloggers say as akwa say bloggers dey o man kan obi ho asem bone a o mu ni di are they okay with that say o mu de bia no o mu de confusion betu nkofo mi nuntem say me no tu oni o mu de confusion ato yentem na amanfo ko yansa no na we say no hwe so a the way na Reverend Obofo kasa no Reverend say as the way say no say ono ni media team na ye ya enkebe hulo yes but we know ye papa Stephen Adum Chedua the voice bloggers the bloggers so was that the blogger the original source na ankasa utumi trace here there yes eko into Reverend say source na ankasa no free papa e bloggers so yes into mesre papa we de wadaroma am metu me fan say o background me bo pani kra betu ma che to wadaroma ene media team no enkasa na said the papa Reverend Obofo so kan or say nowadays mama we are seeing say he is seeking for peace between omumenu inti mesre say bibi na nko ya ye papa Adum Kyei the media team no mo hwe na mo so wona mfa so dwiemra meda me papa Kokubo fo ase pa se ho kakra no pe na so dwi na ke wi ase nyina pe no to kwa bato pe na so dwi ye de nyame ase pa nyame nhwa no ma me me papa Obofo me papa Stephen Adum Kyei the voice of God asem no kura pa na ze omumi yenu no obia hu eyonko adwenhye ne yonko tirim hwe picture na ba pe video ehwe no hwe video no pe video no me papa Adum Kyei onye okay we papa Reverend Obofo omuni na obia okay ye hwe na eye contact na e ba no onim what is Reverend Obofo kura wi na ni hwe hwe ni na e ba ye no hwe so hu hwe ni otokopanyina Adum Kyei ato ti o onye okay ono nso ti ho no ono nso hu ni say Reverend Obofo de etinati but me be kire nsemu kakra time Reverend Obofo buy no edi kan buta so omienu hwan be to ne yonko eno ye one di omienu hwan di ka be to ne yonko but Reverend kasa na o ma eti ase say time oba beduru ye no o chia sofo a netete ho ni nyina e chia metedi sofo kra e ma wotena ase no metedi sofo no edi the book ye dey e ma no nti ada ba sa time no ba sa time no me pay de me producer aka che me say Reverend Obofo ekoto ye papa Stephen Adum Kyei dua e wa yie na se yes ena mu nyina na mo te one stage ento ko ya o chacha asofo bi no me pa acho me buza me papa Reverend Obofo say wo che papa Stephen Adum Kyei dua na ana se wanchia ana wanchia nti de ntina wanchia no da bi me papa na me to nkrafa Grace TV konkonsan yin feso de ama no me ne ba ne me eti me asem we say no ye tasene be sepa ne konya aban ye tasene di o ede obanim di fo yes eti se me papa your friend say Reverend and koto the voice of God o chia no ana wanchia no and according to the statement no what chia so for you na wa money din o chia na na say meaning say me papa Reverend and the anchia no yes eno da ho say mumienu e de na obi agye free no yonko hwe me papa lete ni mu no o ka asem bi o se ne bloggers ne say wa bar down that's wa boni mu ase de amaye papa Stephen Adum Kyei dua na sebio say ye papa Reverend Obofo kra boni mu ase de Master Stephen Adum Kyei dua na akusisen e pepa de me papa ne motivation kasa emfiri so asori oda no as PPC Pentecostal Palace Church emfiri ne nsa na japade a waye e bibia nsesa hwe yes ana omumienu no meba omumienu no menim de ohun ne ho se oyesofo panyini ena menim de ohun ne ho se owadom Kyei no yonko ena menim de onum se oba ya ache
ne yonko hwe say na asemnete Reverend Obofo emfia wo no we are positive na dum chedua emfie wa animu ye de eche edi chiro so yemfa ni die ya ni die se no eno ye one na ye panyini so yenye de yemfa ni die enu bu osenye de ema wo de waja no nani de panyini ni ankwana eti me pese me busa se ye ba positive adum chedua se nya wono mpo ene di kan ba ya senga kwan bi so no ni mfie ni wa animu che ye papa Reverend Obofo tinko hu no odi kan akwa ekochia na nkanse ehwe aside bibia nso kra no say ye ndie producer aka chem to obeto no wase enti wu no obeto obi asantefo ngomatire nwotwe ichemu nwotwe o te say asem ma wache ya mane de ane a enti say obeto me no anchia me abede ma welcome enti ebia nka beduru ye no ponse bie wo mu ntem bia wo tene wonsa chia na ene wono na ntene ne nsa onye Kristo ni papa ba nsa anye den anton sayem ena akotena na chi ohu no pese de o kan de o ye de ohu no ye papa ohu no ye papa niti o de fan say Reverend by na o de America so ahoro hare kra na so de betena ase na eye yi a time o papa na ni o twa na ni ohu say ye papa Steve adum chedu ate ho no ade no wan shake ni hands anchia ade no wan chia no ana ba bia me papa Obofo me bra pani on tin ho ase me say at the moment of 4 steps no see the TV abhwe form because any of fear steps yes but we are from say the kra no ukodru stage ni so a ubehu ni pet no na o say all 4 steps no bloggers and say wa bow down na man no aho kaka na say the confusion ni nyina bawo say all 4 steps na o see ni trust no na meaning say ne papa dum che eduate ho enti all 4 steps na o see ni trust no wa bow down man no aho no na the confusion ni nyina bawo na hu fare ba kon say Reverend Obofo say ono no kra sa beduru ho no si ntrase no yesi ni wamuna o ayi ase de service na ono hu se ne ma mi bu a wo ni nti onzo obi ayi ase de ono obi so ye ne ho ayi ote ase enti but mi ni nyina mu no edi eti omu mienu in conclusion omu mienu ankasa no omu tim hia ya se keto akra na aye bone a oken gas ante fon se obi fum kuma yamfum nwa enti se mba positive adu che du aso nu se Awurade sumsum anase awurade honhom konkron wo de ye adwuma na ye Kristo super na tini mu a enka ketwa no so anchia no ne so onso ye den achia no ma ne hu se onso ye panyini ho no ko achia na waye ne mpani de etem ga sa asem we se no eye besepa ne kwanya aban ye tase ne obanimdifo but me I say this on authority e wo konkonsa hin fe Grace TV so say omumienu no entawantawa wo mu simple and tiatia me say kwabne video no kura just look at their faces entawantawa entawantawa ho chanwa yanto aso entawantawa ho it shows say omu no they are not at peace yes they are oh really yes yeah but they are at war very serious yes they are not in peace emwa say Kristo pa na yede ne ye adwuma dia because so far as empanifo mi no we gina say nyame asofo no twedom ekura asofo mi no we any hwedom ti wo machi both social media ne ba bia enti adent na more leadership mun timi create peace whereby your Christianity is peace 2022 na mummy no ntimi nkire peace in fama ye dia what night Reverend Obofo ye Ghana she last year what night ye papa don che dua